Çok rahmat, rahmat. Sizler üçün atayın sorandım elə uşul apalar jöndür da perdep. Sebebi men hazır bu жаққа çıkart. Apalar jöndü biraz aytıp keteyim. Sebebi bizden ben sahnaga çıkkanda
чоң ата чоң энелер турайды элем аксакалдарды азыркыга чейин ушул мени тааныбагандар ушул чал кемпир турайт деп калат. Чоң ата чоң энелерден бир сиздерге эскерүү десек да болот. Чоң атабыз чоң кыздын үйүнө келиптир. Эми үйүнө келерден алдын чоң энебиз айтып атат да: "О, эки кызыңан кабар алып кел, Батма менен Зурадан. 2 ай болду турмушка чыкканына, бир атадай болуп кабар алып келсең" десе, чоң атабыз чоң кыздын үйүнө келиптир да, Батманын үйүнө келсе анысы жакшынакай тосуп алыптыр. "Келиң ата, ушул иштеп атабыз, жакшы жерге турмушка чыккан экенмин. Үй салып аттык эле, бир огород кылып кыш куюп койдук, бактыбызга бир жума күн ысык турса, кыштарыбыз кургап, үйүбүздү бүтүрүп алат элек. Бир бата берип кетиң ата" десе, "Омин. Бактыңарга бир жума күн ысык турсын, кыштарыңар кургап, үйүңөрдү бүтүрүп алгыла, мен Аллах бар, мен сиңдеген кабар алайын" деп Зуранын үйүнө келсе, анысы дагы: "Келиң ата, жакшы жерге түшкөн экен, жашоом жакшы, 1 гектарга будай ээп койдук эле, бактыбызга бир жума жамгыр жаса жакшы болот эле ата. Патаңызды берип коюң" десем, эмне кылышын билбей кызы да: "Омин, бактыңарга бир жума неме жамгыр жасын, будайыңар өнүбөсүн, омин Аллах бар." Үйүнө келсе чоң энебиз сурап атат: "Батма кандай экен, Зура кандай экен?" десе, аксакал: "Жамгыр жаса Батма, жамгыр жабаса Зура энесин көрдү" дейтмишин. Ар кандай аксакалдар бар да. Түн жарымда чоң энебиз ойгонуп кетиптир да: "Ай, чал, уктай элексиңби?" десе, "Уктай элекмин, өзүңчү? Мен да уктай элекмин, жаш өткөндө уйкун келбей калат ошойда. Жаш кезиңде билесиңби, чал, жаңы үйлөнгөндө кучакта уктайт элең" десе, аксакал энебизди кучактап алыптыр да: "Жаш кезиңде билесиң, беттеримен уктайт элең" десе, койуптур. "Жаш кезиңде беттеримен тиштеп алчу элең, эсиңдеби?" десе, аксакал туруп жөнөй баштаптыр. "Капа болдуңбу, чал, каяка?" десе, "Тишими алып келейин, азыр келем, тишими." Түнкү саат 3-тө чоң атабыз чоч ойгонуп кетип, "Астагфиралла", караса кемпир жатат, жөнөй өтпөй тебетмиш да. Тамаша көй аксакалдар бар го, көп жылдан бери чогуу жашай берип, көнүп калганда бири-бирине тебетмиш. "Тор, кемпир тириксиңби? Тор, сүйлөшүп отурабыз. Тор деп атам, сүйлөшүп отурабыз" десе, энебиз дагы: "Тебериң көрөйүн. 50 жылдан бери тебесиң, энең дагы аксы калган жок эли. Тор, сүйлөшүп отурабыз. Тебе деп атам, мойнуңузду путун сынсың, эли. Тор, сүйлөшүп отурабыз. Сен менен сүйлөшкөндө эмне пайда, эми сүйлөшкөндө уктап каласың, келжире белиң. Тор деп атам, чалпилдатып өп таштайм азыр. Тор деп атам. Тор деп атам, кытыктап алам азыр. Тор. Сен таап алсаң кытыктай бер, кытыгым да жоголуп кеткен эли. Түнкү саат 3-тө да тынчылык жок элеңди көрөйүн. Эмне болдуң, эмне? Түнкү саат 3-тө Тур кыймылдап атат. Эмне дейсиң? Кыймылдап атат дейм. Качандан бери эмиле башталды. "О, неберелер укса, уят, секин сүйлө" десе, "Сен эмнени айтып атасың? Жетим, мен жер кыймылдап атат, жер деп атам." Шарт эле башкача ойлойсуздар, а? 11 баласы бар экен аксакалдын. 11 баласы күндө атасын алмак салмак желкесине көтөрүп жүрөт экен, жерге түшүрө койбой. Кошуналары суктанат экен дейми? Бир кошунасы баласын чакырып туруп: "Балам, жалгыз 3-түк баласын тоо кылдым. Кудайдан тилеп алгам, түнкү саат 3-тө тахажжуд намаз окуп тилеп алгам. Мына кошунабыздын 11 баласы бар, күндө атасын алмак салмак желкесине көтөрүп жүрөт. Сен мени көтөрмөктүрсүң, машинага да чыгарбайсың. Ушулардан сабак алсаң өлөсүң" десе, "Болду, азыр ата сабак алам." Эшикке чыгып кошунан балдарын чакырып турду. "Барыңар берке келе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-нчи күнү атаң көтөрүп жүрөбү? Инүү алып, силердин атаңар чоң эле кишини көтөрүп жүрөсүңөр. Таштап койгула, өзү бассын" десе, чоңураак бирөөсү: "Ака, жан Кудай деп жерге таштап коет элек атабызды. Атабыз жерге таштасак эле көбөйүп кетти атабыз да" дейтмиш эле. Ушулар бар, көбөйөбүз да айланайын. Күйөөсү эшигин тээп келип эле аялына айтты: "Тургуз балдардын бардыгын, бүгүн айтам, арманым, дардым бар. Көп жылдан бери айтпадым эле. Мына 5 балабыз бар. 4өө окшош, эмнеге 5-инчиси сапсары, ушу ким баласы? Сенин балаң да, мен магазинден алып кел, сенин балаң да, лотереядан утуп ал дейсиң, сенин балаң эли. Келип бүгүн айтканын карап, ушуга чейин учукпай жүрүп. Сенин балаң орон сарыбы, сенин балаң кызалат болбу." Арадан жылдар өткөн, аксакал болуп калган, эми төшөктө жатат да, кемпир: "Битте суроом бар, айланайын. Азирайыл көрүнө баштады, кетип калат, ошо эмне да ступин боло баштадым. Ушу сарыны айтып кой, кимин баласы, ушуну айтып кой." Элиңди көрөйүн, дагы эле унутпадымбы, чал, сенин балаң. Сарыбы, сенин балаң. Кызалат болуп өлөр, чал, сенин балаң. Чал, мен дагы эстегенди айтып коеюн. Сарыбы, сенин балаң. Сары гана, сенин балаң. Сары гана.
Kalgan Alime eken balдар ekenler. Şunday çoğ ata çoğ neler var aylalayın. Kampir nidaş tüpün bolup kaldım ölüp kalat oşayım dese. Dayım ele uşun desini elin görece sözün ötürüp ölvedin deyip biçilin. Men bunu aytıp atkanım sebebi hazır bugünkü konsertke gelbegen dağı köpçülük aksakallar gelbeydi. Hem soğuktam ne var özün ele varıp kандай olgan aytıp beresi deydi. Hazırkı kol çavulарды men atayın ayılda kalgan uyda oturgan enelerdi kampirlerin kütüp oturgan aksakallarga bir kol çağıp koңузтарды suranam. Muna enelerdin nemelerin eylerine de koyma görler. Oy ay gülecekez. Rahmat. Rahmat. Avam menen geldiniz mi ce? Ay rahmat. Gülüңүзгө rahmat. Meneme bul jaka ruxsat berсеңиздер мындан 2 жыл мурун сахнада 10 жыл деп концерт койгонубузда кыздарым чыгарган элем. Азыр дагы жанталашып турушат. Ушулар уруксат берсеңиздер 2 кызымды чакырып кой. Келгиле Мадина Малика бир кол чаап консо чоңойгондо артист болот экен булар. Iki yıl murun üşerige çıkan bilene. Tanışıp olayla, el menen tanışıp. Atın kim? Adım Malika. Malika. Sençe? Madina. Kaça çıktın? Tötkö çıktın ha? Sençe? 6'ga. Vallahi des. Çoğaygoda kim bolot lan? Ene oğlum. Ene bolot. Ay rahmat. Vallahi des. Ene bolot. Malika kızım çoğaygoda kim bolot? Tayne oğlum. Tayne vay malades. Bu yakam nege çıktın arım? Nege çıktın? Irdağana çıktık. Vay kaysılırdı? Cez geldi güne. Kana baştaçı bismillah. Başta. Cez geldi kız camını, camokta çırçangalar. Cazda men de gelgemin, atan tilep sağanıp. Cazda men de gelgemin, atan tilep sağanıp. Gül nurunday nur çaşkan, gülüp durgan balalık. Hen atanı ardaktap, süyüp durgan balalık. Emi sen orada. Mezgilce dilemin, çoğuyup dilemin. Ömür boyu unutmayma, pakeme dileyim. Ömür boyu unutmayma, pakeme dileyim. Ay rahmat, ömrün göre uzun olsun rahmat. Oy paç. Gel. Berke. Peşenek dost. Berke. Nereye dur. Kimge okşaşken bu? Bu benim balam emes, bu balam bolup kalganda. Bu ögöy balam deyim mi? Bu kim balasıken tanış ol, atın kim? Ramiz kançaya çıktın? Tutku. Kim balasın? Kanatta kalın. Bir üçtük karındaşımız var, жалғыз ошо karındaşımın balası Ramiz. Ramiz üylendin bile? Ova. Ayaş, kayakta ayaş? İde. Malades Ramiz. Çoğaygonda kim bolasın? Erkek bala. Kim bolam? Erkek. Hazır niye anca da erkeği emez böyle? Ramiz, bileysin mi kızım? Hazır men bir ırdırda beren surolar boyunca Elvis'in surosu boyunca 2 kat kelgen eken Özgöndük kız degen çıgarmanırda beriniz deyit. Rasul Mamatkulov ağabeyimizin Özgöndük kız degen çıgarması sizler için. Buna başladık. Ayağını gel. Çakan bir gelip gel dedin solum. Özgöme
Özgömesiz özüm kütöm dedin sulu. Özgön jaka bir gelip gel dedin sulu. Özgömesiz özüm kütöm dedin sulu. Oy ay, özgöndük kız, özgöçüsüz. Özgöndük kız, yüreğimde öptediniz. Özgöndük kız, özgöçüsüz. Özgöndük kız, yüreğimde öptediniz. Öptediniz ay, öptediniz. Mayda mayda maydırılgın çaçlarından, çiğe tartıp osmo koygun kaşlarından. Mayda mayda maydırılgın çaçlarından, çiğe tartıp osmo koygun kaşlarından. Hey, oy ay, özgöndük kız, özgöçüsüz. Özgöndük kız, yüreğimde öptediniz. Özgöndük kız, özgöçüsüz. Özgöndük kız, yüreğimde öptediniz. Öptediniz ay, öptediniz. Özgön gürüç aşından da gelin dedin. Özgön susu gök çayından koyo gelgin. Özgön gürüç aşından da gelin dedin. Özgön susu gök çayından koyo gelgin. Hey, oy ay, özgöndük kız, özgöçüsüz. Özgöndük kız, yüreğimde öptediniz. Özgöndük kız, özgöçüsüz. Özgöndük kız, yüreğimde öptediniz. Öptediniz ay, öptediniz. Ay rahmat, baldarısın, ömrü uzun bolsun, rahmat. Boldu, Ramiz, bora ver. Rahmat. Salam ayt kılapanlarga. Ayaş? Ayaş bolat değil mi? Rahmat. Ben bu жаққа ruhsat berseңiздер, тамашабызды улантабыз. Жигиттер, кайрадан алдыңыздарда. Kayağıma tuşta atasın, öydürek kay. Har bir nayçı kerekte bularga mınday ıl, anday ıl, tegit, mınt dep. Üylengende dağı çakır var, ayıp durayın o şerde. Beri gelçi. O öğün menen kara jerge gel, öğün menen. Zumli pastan öğün komunun öğün. Munday öğün çok. Atın kim? Gena. Kanday? Gena. Krakadilsin be. Oruslar erkeletip Genadi dep koyuyor. Oruslar erkeletip Genadi dep koyuyor. Senin atın Gena.
kandaylı eken da? Kerim'den çınatı Abdülkerim bizimkiler Kerim de koydu. Orusun mu Kırgızsın mı? Tatar mı? Kanday? Tatar. Oho, caman hargin alsın o. Kırgızstan'ı bizim ancamıca Çin oynuka karaganda taza suyda etkesin sen. Özüm Tatarmın, ayalım Kırgız, balam var Kazak. Kanday? Özüm Tatarmın, ayalım Kırgız, balam Kazak. Kızım törelse Xuda kalasa, Tacikçe olur. Ayalın kamersan Toksoy'dan da. Nasibi da balam, nasibi. Nasibi ömül bulgan eken da. Ha, boptu balam, bana ver. Neme, maşinan var mı? O, Ha, maşinada jör. Marşrutka çıksan uyat bolat. Uyat. siz men üstümden izdivaç zakıl atasın. Men sen üstüne nege cana sen aytkanday kılayın? Ne dedin? İzdivaç. Dostu. Koy çayına. Koy ağa tilim gelmeye kalıp tiki neme aytmakçı uyat bolup oturmayan koy. Jeti ol balam müyüne rahmat. Beçara. Bir ayıldanmız bugün görüp atam. Balanın barı da bale, çoğu da bale eken. Kuday balanı beret ekenga birok akıl esminen berbeyt eken. Merim akıl esminen bersecek şiken balanı. Kuldu uyağa, kızdı kıyağa çıkarıp bardığın üylep, caylap en kiçineke kızım kaldı beçara. Turmuşka çıkılek. 41'e çıktı. Balağa merim berbesedere caman eken. Büt özünün biznesler ben Rusya'da ayak biyak. Üyde kempire köz kalkan bas. Buna ağzım bana kempirim öldü beçara. İyi değil. Sizler diyen bir günü bire iyi değil. Kavar alıp koyayın demeydi. Sığını kılsıyla mal kanday dedi. Ata kanday, zapa kanday istep soramaydı. 4 koyuminen 5-6 uygur birgen bol sırazıyla maldı soraydı. Ata mal kanday dep. Apanar öldü gelgil edip çalıp koyun desem telefonu da orna almaydı. Meş bol olsa beçara cana içindeki gencetay kızım görüp kalsın apasın dep. Zıvın okulsam anısı da almaydı. Erteden beri 4-5 çoru çaldım. Öçük çalmaya koyut. Daha bir çalayınca. Küt. Küt. Amey. Küt. Başka numaraya çalıp aldım okşaydı. Men çalganda tüp geçsele. Küt tüp geçsele. Küt tüp geçken zıvınoktu yemi kuvatam ben. Küt. Ha küt tüp atkan durma ya bu. Bir pas küt. Alo. Alo kızım kanday. Papa kandaysız? Жақсысыз ба? Жақсы жүресіз papa? Oh, papa deydi. Ata da öyle çomayğın özü. İsmi papa? Жақсы. Malken aman mı? Ya. Malken aman mı? Malken. Ayттым ғой түзеле малды сұрайды бұл. Өзіңіз қандай, апам қандай, апам өлі, тірі сұрайды бұл. Papa kimге söylüyor ataz? Canınızda biri var mı? Жоқ, өзіме өзеле. Ne sağlığın şu papa? О, жақсы қызым, мал. Neme güren uy tuğup durdu he? О,
kızım neme? Güreğin tuğdu. Apan ötüp gitti. Ya, Ne diyorsun? apam kayak ötüp ketedi. Hazır nereden bir yak ötüp gitti? Makul da ötse jet alın sizlere bat bassa jet olasın. Çok bana hemen şaşırışamazsın o basa versin. Butunuz orvaya kaldı. Ya. Butunuz orvaya kaldı. Çok bana butun jakşı, butun solga girbet, butun müçöge giret, ko bilesin. Demek geçe bir padruşka bir tişi ayavay orvat dele culdurup saldı gele orvaya kaldı da çakşı oldu. Kanday? Geçe bir padruşka mı tişi ayavay orvat dele culdurup salsak toktop kaldı orvay. Mergi canına talı doğru vayt. Jaks papa, tınşılı gele papa, men işi kılattım hele da. Tınşılı jölle çaldız mı? Kızım konun boş bolsa bir. Ya. Mapan öldü de kant vayt men buğa. Jaş neme maçta uğrunu bola tasını. Neme bir 4 saatte gelip gitmeysin be. Sen apanda işin var hele. Papa, işten boş oyatam da. Hem kızım bir 4 saatte gelip git anan giyin hele. Anda papa hazır abet geçiğim. Bar böyle kaytam anda Makul papa. kızım, oşanda olsa gelip git kızım, oşanda ol. Bale oldu. Yaynanan cana üzülgen kempirimi gel ol moldular ya. Hazır koyu verildi diye koyatırdın ve belki muzara ora uhtap kalgandır. Kim var üyde? Ya Üyde kim var? biz var. Ama bizde komda. Biz var elek, özmele kaldım. Hiç. Kim var dedi nene. Beşera kempir. Papa kandaysın? Andak, yaşlı kızım. Çarçap gittim iyi. Kandaysın papa? Ne sonsa şu? Öyle çaşlarıma mozma gibi gitti. Jölle çakırdınız papa. Neme? Hı. Sen istegen jakta materyal kımbat mı kızım? Niye? Üyden uzun ile koyunak giyip gittin ile algan aylığın koyunaka jetpey kalıp jarım giye baştagansın mı da batmayın mı? Şu papa modada. Ya. Moda. Moda papa Dolce Gabbana. Kanday kabana? Dolce Gabbana. Oo. Bizim ailede üriyettik işte öyle giyçile. Papa просто удобный да kıska, удобный да. Jölle çakırdınız papa cama geç kaldım. Ne oldu? Şunçalık udobni olmazsa çeçivele koluna karma alıpsın mı? Papa kaymış şu turiste. Jölle çakırdınız mı? Jölle la, apan öldür o şova çakırdın mı la? Papa, жақсы отырасыздар ба кірі? Жақсы. Күрең үй туған тұрбай ба? Süt içip çırak kaldыңыздар? Күрең үй туып бірақ торпа қойылып қалды қызым. Чығаша болып тұрды. Ата еші солбай чығаша, шықпаса кіреше кірбейді. Ова қызым, сенің чығашаңа қарағанда менің чығашам сәл сересірек болады да. Папа, қойыңшы, не болып тұр ол? Болады дем. Ой, апаң өлді. Ушынды айтшы керек мен сіздерге. Папа, қоя тұрып ап тұрды. Кім? Мамам қоя тұрып ап тұрды. Айтпайсыз қоя тұр деп. Азраил мен группалашым емескен қоя тұр дегідей. Жоқ, мен тойымы көрсе олмақ жоқ дегенде. Қандай? Мен тойымы көрсе олмақ. Мен де айттым үшін тойын көрсе олмақ деп. 41-ге шықтың ғой. Сенің тойыңы апаң емес мен көрбей қалады оқшаймын ғой. Құдайдың бұйрығы да, папа. Бұйрыға мен өліп қалған екен бір жолы. Папа, қыжат болмаң, бір мақал бар ғой, гүлігат кейін шауат. Қандай? Гүлігат кейін шауат. Sen çapkıça bayga pütet. Buna balanın merimi apa olgun. Yaynan ayın apan öldü de vatsa gayran mağa gülük attın aytıp oturan hiç bolsa bir doğuş çıkarıp koymayısın bey. Doğuş
Дауыс шығарып? İyi. Ой, ким бар дедім ғой. Katır çıkarıp kokon durbaysın mı? Aynen apan öyle vada. Bir koşak koşup koybaysın bir. Mene қошып? Bir koşak koşup ökürüp koybaysın. Oşol seni tuğut ele, oşol seni çoğayt ele. Өкіріп? İyi. Koşak koşup Қошоқ. koybaysın mı? Что такое қошоқ? Я не знаю қошоқ. Не деген ол қошоқ? Rip. Titregen erinlerin muzadığı taştan da. Ya inanayım bir apan öldü biri iyilep koybaysın. Bayağını Tacivayt'ın kampürü öldüle kızları beçera botodoy bozdap te varatağa çayını iyilep barıştı. Akıl kızı inatı dep. Şoşkulup beş yöneten kök mökköyündeki izip koydur kız bıraksın kızlarınday kılıp. Bir jaksına kay oğulat kulak. Jaksına koyatağı, jaksına oğulat dep koyat da. Ya inanayım şul apan seni baktığı bir eko söz koşuk bu oysun bu. Зачем керегі бар? Жасалма нәрсе не керегі бар, папа? Seni apan jasalma kılbayla, argınanı ile tuğan. Emi jasalma olup kaldı apan ökürüp koyuş. Қошоқ. Ызы чоғылыш керек пе? Hızı çoğul eşitleri açıp çağıp terezeler talkalap kela çaynak ırgı da görüp kalkarat. Анан қантыш керек папа, қойымчым. Жанан айттыңыз ба? Uqqandar aytsın. Kerim'nin kampiri ölmeyle kızım as olup kalktır desin. Не қылайын папа, ушундай болуп атат да. Yani bir koşup koyuş gerek. Koşup. El aralap bir ayılga gelbesenger, el aralap basmasanger, akça dep dünyanın arkasına düşüp, Rasyalap jürsenger, köçölöp jürsenger temsilep. Eldin jakşılığı bol otağı, jamandığı bol otağı, el aralap basmasanger atan başına bilesin mi? Билем қошоқ туққам. Жаңағы аялдар хор отырал ырдаған бы? Ырдаған ова. Билем. Алып маселе емес папа, азыр чакыра коям, келе калат. Kim? Қошоқчылар? Su емес анан sen apan ölmese başka bir koşak o. Ой, папа, дагы эле мурдагы замандасызды. Азыр современный заман. Заказ кылсаң келет. Bir pasta қошоқ қошот, ызы чугулат. Айылда авторитет болобуз. Алар болуп көрбөгөндөй кылып кошот. Tamada süreçkenleri süreçiyorsun o sen ha? Gele mi? Келет, папа. Murat Kokşav akçasını alıp al bir ön jönötürübey mi? Жо, папа, келет. Çalayım mı? Çalamaz. Özün koştu ölsen çalasın lan ne kılmağını. Kakbutta menin en bir moşa koşakçılar tuğanda. Alo, Да, саламатсыздар беже. саламатчылык. Неме, қошоқчы фирмабы? И кошокчу фирма. Заказ бар эле да бүгүнкүгө бошсуздарбы? Заказ? Ооба. Бошпуз. Бүгүн заказ бар эле да. Ким өлдү? Мамам. Ошол сиздер бош болсоңуздар саатына канчадан айтасыздар? Эми саатына $100. Saatine $100 deyip baba. Kanday? Saatine $100. Ya inanayım ben özüm öyle koşup koyamam da. Baba siz alarday koşa almayısız da. Çakırın, kaç saat çakırın? Çakırım 2 saatten keyin koyabız hani. 2 saatga boşsuzlar da. 2 saatga boş ve Gele kalыңыздар анда 2 saatga boş bolсоңуздар. Qayerga boramiz uy? Жапалакка. Japalak? Japalak anan urbaysыңарбы? Japalактыктар жаман дечеле өлүмдү көрөйүн. Жок эже сиздер живой айтасыздарбы, фонограмма кыласыздарбы? Japalakка дейт барабызбы? Барабыз. Живой айтабыз дейт. Өлүмдү көрөйүн, живой айткан айтабыз, ояктагылар ууручу эле өлүмдү көрөйүн. Жок, фонограмма деп атпайбы. Анан өзүбүзгө кошок айтып Болуп тур. Анда келе каласыздар эже, мен күтүп турам. Майли барабыз. Адрес кандай? Ой, каналды бойлоп келсеңиздер эле Кәрим Электрик десеңер бардыгы тааный. Кәрим Электрик, майли бул. Ой, айтып кой деп, пулун алдын ала бергиле айтпайбы. Болуп тур, мейли. Ана папа, ушунда маселе эмне болду? Келип атат. Gelmey oldu. Ой, келет папа. Ya. Келет. Мен чакыра калай, тоса калайын келип калыптыр да. Bol. Мен чыгып күтүп турам. Ооба папа. Ana. Balanın atınıge olgun meyrimi.
Apası ölüp atsa jar süreşet. Живой айтасыңар же, фонограмма айтасыңар бе деп. Men aytdim жақшына саған. Жөн эле койсо болмок деп. Men aytdim. Ой, қыш шығелек кішіне жылулақ киініп алайын десең өлесің елің. Сквозняк өтіп өлді ғой бардық жерге ел. Еліңді көрейін басып атқанда ем тұрғанда мұндай қылып алсаң ешбәлә болып айттым. Я айттым ғой сығырақ киініп ал десең. Өзің самозащита болады да не қылайын. Ақшасын алып отқанда бия ұрғаның бар. Күркаңындағы албапсың. Өзі қай ушер екен өзі. Кәрім электрик деді да. Мұны чал. Чал. Жақсы бі? Саламатсыздар. Кемпір өліп атса жақсы болу өлі. Орто. Анча тіл емес. Анча біз еме фирма қошақчу. Бұның мінесі? Еме біздің өзіміздің логотип. Ем білема. Жана жаллават 27 дегенде елекен де сілердік, Қандай ақсақал? Қандайсың? Жақсы. Еме кім өлді? Şunu bilip alayım. Енең өлді. Иә. Vay. Не дейт? Sen eneni asılıp atam. Мен енем асылып атасың. Ne bunun enesini asılıp atasın? О, да? Менің кемпірім саға енең болу анымда көріп аласың болу. Bunun kampiri. Ене өзі болады да. Niye abişti çalık et? Енең өлді дең? Enem öldürüm. Жақшы öldürüm. Енем өлген болса. Ақсақал. Şərməndə qılğandan başqaға жарап айтты. Енем өлген болса. Барсыңар. Сәл ертіра қызылшы болмадың ба? О, пұлсың менен қара жерге чара жылыңа тоғықтай болып. Қара қатыр кішін тәратын сындырбай. Неме ақсақал? Ой, мынауыл еме қыл деді да. Қырып қойсам жақсы болады деді. Қырып қойсам маймыл болып қалды ғой, бұты ма? Неме kampir ölse, uy çaldap koyup da aksakal. Sulu çayına üyleniz. Ya. Neme kampir gitti deyim, boluşunca oldu deyim. Prosta üyleniz degenim de. Oylanıp atadı. Sağ erterak emez mi? Bunun am tokum jetim eкен. Koy ananayın kızım koy. Üylenenge hazır var hali. Neme? El söz kılmıyor. Kempirin 40 metre üylenip alttır dep. Neme an aytkan söz buna boş ele da şoň aytpa. Ya. Boş ele da boyda gele şoň aytpa. Yo düşündüm. Mendele boşadım özü. Ayttım ga bu. Dem kişine erterek bol odat da. Rahmat. Koy hani bunun kayıp. Pul aldık balı lek. Joyem berin. Uy kayır kaytalı koşuk oşoğa geliyor. Ya aytmayısınlar başta boş. Başlayalım. Yemek kıl başlayalım. Üç yerde ayta ökemiz. Ova üç yerde le. Tuvalgada gilemilindi. Enemin çoktuğu bilindi. Gizdin görkü oymadı. Kişinin görkü oyladı. Talga çıp kolum. Oy tanış olsak bolum. Oy örgü çıp kolum.
Neme girip ketesiz. Kempirdi kırk otmayat sayda bok var o bana. Çın dayı elinde. Toyda ayta durgan. Ne oldu? Toyda ayta durganın aytı verdin go. Uy. Öyle sayga düşüp kettim ben. Şanıman da kılmasın. Oy önünde gözlü cumgandan yine urduruyorum da bilesin o. Görü görüp degenden görü görüp. Cesir kaldın sen bir gün o kampirin gölüp. Cügörünün o nakadek. Eçkine ve o takadek. Sakta devezin bergen calgız süret. Saktalı boşalmaydı men de cüret. Oy dikteşin tamaşalap durgan öndü. Ne gesen düştün eken. Dep gülümsüre Çay pay içi alsak жақсы болады. Böyle canım çaya Alma kayık degenden alma kayık. Ölüp kaldın sen bugün o bacırayıp. Alo. Da. Ha koşakçı firma? Bezi kılıp alayım. Kim? Olay kim öldü? Ben hoşunu sorar. Gelin. Gelin kançaca 30 500 dolar. Hoş yeme hoşun diye oladı da 6 saat kaya 500 dolar. Güyosu kançada? 41'de. Ben çavam. Anam bana az boptun meyle. Git. Manas bağlıptır. Niye öyle götüp ettin? Manasta ölüp mü? Kaç? Beçera uğur odat dediler mi? Vay job. Biz onu neme götüp. Biz bayağı köp zakazlarga oramızda her türlü arlaşıp ketmedi. Neme gelen bara usta şoğu. Manasta otmayısın bana. Adaşıp ketmedi. Biz manasam aytabız da. Uy hiç kim görmeydi ko uy çal. Hiç bir tane adam gelmeydi ko. Siler mi yer götürüyorum niye koş otasınlar yayman? Tigi bozuyuğa girip koşmayısınlar mı cindi ko? Ha bozuyuğa? Bir yerge erkekler gelin. Aytıp koy vay bana. Günde vargan sakazlar özgür bilmeysin be. Aytıp koy vay. Hele maktat o kıyrat otanın antivirek mintivirek. Bozuyunuz kalktı. Buna tüzgüye var o şaka. Maylı bu. Aytıp koy hatta çönden çönden. İyiyim ben anasın. Cinden sura almayı birinci. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Be qandaysiz? Yaxshi. Ko'rgasdan keldim. Qanday? Ko'rgasdan. Neme adashib kelyapsың. Bizning uyda gaz yo'q. Qanday gaz yo'q? Yo'q gaz yo'q. Yo'q, men gazga nima? Biz jana Ko'rgasdan keldik, Ko'rgasdan. Tushuntirib aytchi bunday. Ko'rgas bor-ku, Ko'rgas qandardan keldik. O'shantib aytmaysan mana. Ko'rgaz qandardan debdi. Ko'rgaz deb jana ko'rgazga o'xshashtirib olibdir anisi. O'ziga ko'rgaz kelgan dedilar, ko'rgaz kelgan deylar, ular o'z anisi kelgan dedilar. Ne oldu? Yo, o'sha kim o'ldi? Kim o'ldi sizga? Sizga. Nega? O'shani so'rayin deb keldik-la, qanday qilib qazaylim, ne qilib qazaylim deb. Şimdi qo'yana qanday qilib qazalam diyor. Eldikinday qilib, elde ele qilib qazasыңар. Daha qanday qilib qazmagani? Şimdi qo'y. Jo'yam eldikinday qilib qo'y. Har qanday bo'lyapti-da, hozir sizga qo'shiqchilar kelib ketdi. Sen qayerdan uqding bu yoqda pato bo'lgan? Voy aqsaqa, biz buni hozirga kelgan qo'shiqchilar men bunday sammesini ishlaymiz-da. Sammesini ishlaymiz. Qo'shiqchilarga zakaz tushib, через GPS orqali bizga signal keladi, bizning datchik ishlay boshlaydi. Qo'shiqchilar qo'shqoni ketadi, biz qasqani ketamiz.
ошо сурап коюн дедим мен, кандай кылып казып берсем Эми экен деп. элдикинде эле касы берди, кандай кылып касмай каламай? Жок аксакал, азыр элдер ар кандай кастырып калды. Өткөндө бирөөсү свет койдуртту. Көргө свет койдуртту, коркот экен. Анан дагы? Ал эчтеке эмес аксакал, жанагы колунда бар жана бизнесмендер бар, бай адамдар. Алар как положено евроремонт кылдырып атат. Кадимкидей бар обой чаптап атабыз. Ошо кандай кылып эме кылайлы деп. Неме, меники жана шпагалокко тартылып, бадам сен көрүп койгула, болду. Сиздики простойло болот турбайбы, а? Соомеден, эми ошакты да бизнеске айландыра баштадыңарбы? Жок, биз эмес, эми биз Элдикиндей эле казып кой. биз эми заказга карап казып атабыз да, элдикиндей. Мындай эле, кадимкидей эле, просто эле кылып казып кой. Простойло. Бир 10 000 сомдук эле казат экенбиз да. Кандай? 10 000 сомдук. Айнайын, ошого да акча аласыңарбы? Азыр деген ошондой болуп калды. Биз тияк бияктардан келгиче балдарды тияк бияктардан айылдынып, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул арбактын ушул өлгөн адамдын бир жакшылыгын кылып колдоп соопчулук үчүн казып эле го. Ошо соопчулук үчүн 10 000 сомго казып атпайбызбы? Кара башыңар жегил акмак. Кыйманыңарды 10 000ге сата баштапсыңар акмактар. Жок, кереги жок, казбай эле кой. Аксакал, кереги жок, казбай эле кой дейсиз. Салима, тур. 10 000 сому жок, өлгөнгө болбойт экен, тур. Сени көзүнүн репетициясы өтпөй калды буларга. Аксакал. Отур. Көң жагы бер, сен көң жагы бер. Отур. Аксакал. Жөн эле кой, мен кемпирим өлгөн жок. Аксакал, биздин балдар уже казып койду. Өзүң бар жатып ал шака. Менин кемпирим өлгөн жок, бул экөөбүз жөнүндө репетиция кылып атканбыз. Кокус өлүп калсак бала бакыра бизге кандай карайт? Биз ушуларды мээнет кылып бактык эле, булар бизге бир мээримин төгөй экен деген ой менен эле кылганбыз биз. Өлгөн жок, кемпирим тирүү. Садаң этейин, кой. Салимадан Муну казып койгон жерди эмне кылабыз анан? Казып койгон жерди. Неме кыл? Биягына жарым метр кошуп, баягылар менен чогуу барып жаткыл ошо жерге. Коюңар сакале, ошончо сыгып кеткен бертезирээк нолар эме. Ай бана, кел 10 000 сомго. Aldı çalındı karayı ne? Özün gelen gölgesi bileşti. Dökken gel de. Baldı da Mine ile otasın mine oldu mine canın çıktı. Olan kapır Nurgan'ım var be. Ana mine oldu. O girever işte eşke kolum kıçık aldım ya. Kengil de be. Yeme aksakal. Biz bolduk yeme akçasını ver koş get kalaylı. Nadal çık gitti boldu. Kempirim ölgön jok. Ya. Oy. Bizdiki jönele repetitsiya bolçu. Ölme. Ölgön jok. Oşonday bulu. Oy mine ölme. Aytın ölsün. Ölsün ey. Biz kanca yerden raskot kılıp geldik. Kara başınca takmakta. Özgür ölgüle. Oy bir tölemez bak canım. Atan başını tölevi. Ya kanca yerden geldik. Niye ölmedik? Öl. Sen bana atma. Taner Kurbanaliyev. 5 tapan Kudulдар тобы. Ой тобы Kudulдар тобы. Ай, рахмат, бар болуңуздар. Бүгүнкү концертке кредити жок адамдар келгени билинип атат да. Кредити жок адамдар күлүп отурат да, сиздерге окшоп. Шайыр отурушат. Кредити бар адамдар билесиңби? Ой, басып отурат. Бар болуңуздар. Зерикпедиңиздерби? Бүгүнкү чыныгы күлкүнүн көрмандар мына сиздер. Аял заты көп экен, мен аялдарга баш мии тазим кылгам. Себеп дегенде, апа сиздердин мээнетиңиздерди санап кетейин, а? Кыска эле санап кетем. Мына нанды жапкан сиздер турабы? Окат кылган сиздер, баланы төрөгөн сиздер, аны эмизип чоңойткон сиздер, үй жыйнаган сиздер, уйду сааган сиздер, апа?
kaltak çeken sizler. Teşekkürler көп. Gelingizler, бар болуңуздар. Daha bir insan çakırayın. Bu da olsa bizden konsertin kadırlı konuklarının biri, madaniyatlı mıhtı hizmetkeri Saqtalaş ağabız. Sizlerden kol çalğınızlar menen obonçu, atqarucu Ravşan Momudov aldыңыздар da. Emil Alimov. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү концерттин жалпы коноктору. Барыңыздарга жагымдуу кеч каалаймын. Сиздер үчүн эски ырларды эске салып, улуу композитор Асанкалый Керимбаев агайыбыздын Акмаралым аттуу чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Açık yolun gerisinde sağınıp nedir kılan elesinde Tandağı tarmal butak bolgun gelir Talpınıp çerkip durgan
You can be my new thing. Рахмат. Қол шапқаныңыздарға рахмат. Қырғыздарды көрсем эле сүйіне берем да. Өзім маңа ошыған орыстар менен көп қызықты оқиғалар көп болады. Bir орыс Қырғызстанға ошқо самолетта бірінші жол ұшып келіптір. Ұшып келгеннен кейін білесіздер, автобусқа шығыш керек. Автобусқа шығып атқан 3 ақсақалды көріптір тегі орыс. Біріншісі автобус есігін ашып, я Сергей деп шығат екен. Екіншісі я Құдай деп шығат екен. Үшіншісі я Раббим деп шығат екен. Тегі орыс таңғалып, бұл жақта автобусға шығып атқанда атын айтып шығат деп, автобус есігін чоң açıp ya Сергей деп шығат екен. Тегі орыс Қырғызстанға келіп, Қырғыздың gelin alıp тұр, Қырғыз аялыға үйленіп тұр. Үйленгеннен кейін, тойдан кейін тегі аял күйесін алда келіп, жаным, мен тойдан кейін подружкаларым менен бассейнге барып чөміліп келейін, Не дейсің жаным? Подружкаларым менен бассейнге барып чөміліп келейін, Болып тұр жаным, ке. Деп өп қойса жандағы баласы. Ата, апамды не қылып атасыз? Апаң бассейнге кетті. Чөп кетпесін деп желдеп қойдым. Десе баяғы бала, ата, апамды желдеп елі қойың, кеше Айшатам келіп желдеп кеткен дейтміш. Анан білесіздер, баяғы бала чоң ойғаннан кейін мектепке барыш керек. Қарап көрсө, 7 жашқа толып қаптырдағы, анан атасы баласына қарап, балам, еми барып мектепті оқы. Десе, ата мен мектепке барбайым. Балам, мектепке барып оқы, 5-6 саат еле оқыйсың. Ашып барса 5 саат оқыйсың, қайыр үйге келесің. Тошына ба 5 сағат? Тошына болам. Баяғы бала 1 сентябрь оқуға барып тұрдағы, үйге келсе манай жоқ. Балам, не болды? Ата, жалғаншы кез. 5-6 saat dediniz ile 11 yıl okuduk emindeymiş. Tegi bala 3. klas bolup tur. Ananı jurnalistler gel uşul mektepke barıp tegi baladan interview alabız. Balanın aldığa gelip, balam atın kim? Talant. Çoğun oyğanda kim bolasın? Men çoğun oyğanda ece bay olam, ayalım ekөз biz Dubailarga, Malayziyaga es alғанды барабыз. Men ayalıma Lexus alıp berem, baldarıma birden Jeep alıp beremin dese, жақсы. Анан жандағы қыздан, қызым, sen çoğun oyğanda kim bolasın? Men uşul talantın ayalı olam deytmiş. Emi көбі маңа сұрау береді да, сахнаға кем арқылы келіп қалдың деп. Мен сахнаға өзі мына ушул красавчик Қанат Шанаев арқылы келіп қалғам. Бұл Қанат Шанаевтен бір жақшы жақтары бар. Мен маңа ақшам жоқтығында ақша беріп тұрған. Үйім жоқтығында үйіне шақырып тұрған. Машинем жоқтығында машинесін беріп тұрған. Киімім жоқтығында манандай қоз бір костюмдарды беріп тұрған. Аялым жоқтығында аялын Düşünmеңіздер. Аял екеуі мені шақырып, үйге кеп қонақ болып кеттеген ушул Қанат Шанаев болып бір қол шап қойыңыздар. Мен bir нәрсеге жүрегім орайды. Азыр қырғызша сөйлесең орысша жауап береді. Қайерде көргенсіздер, Россияда көргенсіздер, екі орыс бири-бирименен башқа тілде сөйлешіп отқанын, орысша сөйлешеді. Же өзбектерді көрдіңіздер, бір-бірімен башқа тілді сөйлешіп отқанын. Өзбекше сөйлейді, тажиктағы тажикше сөйлейді. Мен емне дейін? Мен башқа ұлыттың баласы болсам дағы, сыртымнан орыс болсам, бирок жүрегім қырғыз деп соғады. Ана Москва, мына Москва, қиын күндер сенде өтті ыйлап Москва. Керемет тура, гене бейт тура, көз жаштарға ишенбеген шарың Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа. Москваға
келіп іштегеніме 8 жыл болды бұл, құда қаласа. Эми жылда барып тұржам, Қырғызстанға барып тұрамыз, бірақ 4 жылдан бері бар елек. Жаман сағындым, байлымы Қырғызстанды. Бәрібір оқшыш бойды да. Дворник болу иштеп атам, Құдаға шүгүр, бирок бизге эң сонун иш ушул. Себеби буга чейин стройкада иштедик, дагы башка иштерде иштедик, халтуралар айтпайлап коеюн эле. Просто эң жеңили дворник да. Ор иш кылбайсың, шыпырып, бирок айлыгы жакшы. Биринчи келгенибизде милициялардан аябай каччы элек. Азыр эми танып калганбы? Кадимгидей милициялар деле кыргызча сүйлөйт эле. Акча бер деп калып тура эле. Бирок качпай калдык, жакшы болуп калды. Билбейм, неге танып калдыбы, билбейм. Башка мындай, башка улуттардагыларды кармап алса, кыйла кылат, кое бербей. О, шака алып кетет. Кыргыз деп кармап алгандан кийин паспортун берип, о, кыргыз, сразу эле кое берет. Кое бергендер да эми. Дворниктин бир чети, эми биякта эч ким тааныбайт дейин десең, тоба кылдым. 3 кыргыздын бирөөсү дворник да азырчы. Бири-бирибизден качып коебуз да дворниктерчи. Эми эч ким тааныбайт деп иш кыла бересиң бирок. Эми Россия болбогондо билбейм бирок. Каяктан эме кыргыздар каякка барып иштейт эле билбейм го, бирок Россияда иш болгону жакшы болду. Азыр любой үйдө берден кыргыз. 3 күн болду сүйлөшө электим, бирок не болду экен үйдөгүлөр билбейм. Эми милициялардан качат деген себеби өткөндө бир милиция. Еще один, не русский. Что-то в последнее время их много стало у нас в Москве. Приезжают, не знают русский язык. Как они работают, я сам тоже не знаю. Я сам в шоке. Извините, я русский школа нормально знаю. Я же русский школа скончался. Чего ты? Оно русский школа знаю, да? Младший лейтенант Иванов. Младший лейтенант Калашанаев. Паспорт покажи, пожалуйста. Вы же видите, я дворник, вот форма. Видите? Меня не волнует, кто ты, где работаешь, как работаешь. Паспорт покажи, пожалуйста, паспорт. Вы же видите форма, вот дворник. Паспорт бывает в бумажном виде. Бумажный? Да. Вот паспорт, вот. Вот видите, да? Вот большой паспорт. У нас маленький паспорт, просто я. Повернись, Кась. Не, аля? Вот. Как тебя зовут? Ой, здесь большой стоит. Канат Шанаев. Правильно. И в каком году ты родился? Вот, большой написано. 21 января 1988 года, да? Да. Родом родился. Я же сказал, русский не знает. Подожди. Улуту Кыргыз. Да, Кыргыз. Не Кыргыз, Кыргыз. Нет, я Кыргыз-то понял, а что означает улуту? Улуту нация. Ты орус, да? Ой, рус, да, орус. Я русский. Я кыргыз. У нас Кыргызстан паспорт улуту написать. А сейчас новый паспорт есть, улуту нет, поэтому я сюда написал. Большой улуту. Хорошо. А ты с Кыргызстана, значит, да? Да, Кыргызстан там. Откуда с Кыргызстана? Кыргызстан, Ош. Да. Ош очень гостеприимный город, да? Да. Майдаманты есть там. Мирзалим Самса есть там. Да, Ош классный город. Но жаль, да, что я там не был. Ой, не был? Нет, не был. Кандай билесиң? Откуда знаешь? Просто коллеги есть, которые я с Кыргызстаном работаю. Ош, нормальный город. Повернись, Кась, там еще что-то написано. Не? Повернись.
Urusu Kıpçak. Kıpçak. Uru. Что это значит? Урусу. У нас. Яман бөлінгенский у нас. Я тоже не знаю, просто уру. У нас 40 уру есть. Бұрак 40 урунun бірлі атасы атес, адинле есть. Кыргыз. Ну, объясни вот. Постарайся на русском объяснить. Что это значит? Урусу. Командир, извини, урусу у нас есть. У вас вообще нет. И не будет тогда. Ну, типа это родственник, что ли? Связь? В общем, родственник, не знаю, просто урусу там. Просто у нас урусу много, поэтому один отец все уру. Не дейт. Ясно. Общий уру один отец-то. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Milisa bolam? Ishlaringiz qanday? Bo'lyaptimi ishlaringiz yaxshimi? Bolam, men haligi O'zbekistondan keldim-da, hozirchi. Sen mandaroq keling. Meni bolam mana shu yerda, mana shu Moskvada 6 yildan beri ishlaydi. Keyin uylandim dada, keling, bitta to'yni ko'rib keting dedi-da. Bolam juda ham zo'rda. Ana shu bolam ko'rmadingizmi? Я вас не понял. Bolam ismi Qudratullo. Чего? Qudratullo. Kumas, Qudra. Куда? Nikuda Qudra. Куда? Tillo. Тила. Ko'rmadingizmi? Я вас не понимаю, молодой человек. Nima baqirasan, baqirma. Qo'laqmani. Командир, извини. Ой, мой, родной. Извини. Jigan, madamimjon. O'zimizniki. Qallaysiz? Yaxshi, rahmat. Sog'laringiz yaxshimi? Men bilaman-da siz tilingizni. O'zbekcha bilasizmi? Bilaman. Yaxshi bo'lmadimi? Mana hozir tushunmay qarab turibdi. Muncha ko'zi. Sekin gapiring, kirib ketmaylar. Sekin gapiring. Milisiyada. Odam ko'rgan, o'zbek ko'rganmisan? Muncha qaraverasan to'poqpani. G'alati bo'lar ekan to'poqpa. Men bola pechkani yonatib kuyib qo'yganman, nima bola sarg'arib ketdi to'poqpani. Qayerdan kelyapsiz? Toshkentdan. Meni o'g'lim mana shu Moskvada ishlaydi-da. Keyin mana shu Moskvada dada uylandim, kelib bitta to'yimni ko'rib keting, maza qilib keting dedi-da. Kremlni ko'ray dedim. Kirib ketdim, ana shuni ham ko'ray dedim-da. Yaxshi qilibsiz. Qayoqqa boraman desam, dada bitta metroga kelasiz dedi-da. Nima dedi? Ayting. Shosse Students degan metro dedimi? Shosse Studentskiymi? Shosse Student dedi-da. Nima bilay? Bilaman men. Shosse Studentskiy. Yo'q, unaqa emas. Shosse Shunaqa men bilaman, prosta bilasanmi? Tilim kelmayapti-da. Shosse Studentskiy. Ana shunaqa metroda. Bilaman. Qayerda aytib qo'ygin bolam? Hozir mana shu metro VDNXda. VDNX. Mashinadan pastga tushasizda, metroga o'tirsangiz, o'zi aytadi, следующий станция maynaqa deb aytadi. O'zbekcha aytadimi? Bitta kenday aytadi. Mashaqqa ketdi. Pastga tushasiz. Yo'q. Bo'ldi, nima qildi? Onaning hech yo'qmayapti-da to'baqpani. G'alati bo'lar ekan, namcha qarab o'radi. Qarama, ko'zingga qo'lib tiqib olaman hozir. Namcha qarab o'radi. Mashaqqa olaman. Tog'a mana shunda. Qo'ya bittasi uy yoqqa borasiz. Nima? Tog'a, nima pulim bermaysizmi? Gap pul. Men yetimga pul berishim kerak-da men. Voy, menga bering. Ko'rsatma bering. Nimaga beraman? Sizni ushlab oladi-da, men siz o'rningizga javob beraman-da. Qo'ysang? Shundaka. Sizga bekor nima gapirdim-ku, aytib berdim-ku adresni. Hop. Mana shu yerga to'g'ri ketaversangiz, enangiznikidan chiqmaysiz, o'sha yerdan topishib olasiz o'shanda. Hop. Ты сейчас у него деньги взял?
просто он меня қарыз да, должен. Должен. Серьезно, что ли? Да, он раньше меня взял, да. Командир, извини, я его язык знаю. Нихо. Соля, kunde som att han får tjumta. Solen的放放进公干。啊，对不起，谢谢。哇，你好，哇。Китаец, он, Джекчан, брат он. Ты с ним разговаривал, что ли? Да, адрес спрашивал я там, Айтканский там. Я смотрел. Я здесь работаю. Просто много людей меня спрашивают. Намасте. 나 그것도 후메딕신이야. 나 끌래 그래도. 괜찮네 콜라 버텨. Şunda hidwa da ku atihut dişini wana ya. Командир. Индус, Индия, Шахрухан. Намасте. Namaste. Aşçı kudu beni var. Kudu kama şimdi o diho. Oo. Bu ni kuş kule nu kala. सोलेची सूरतम चल चलने लगम हाय माय खाय क्यों पिघलने लगम पत्रकम कता दिलना का सलगी सोचना प्यारे में पहला प्यारे गे सोचना प्यारे में पहला प्यारे रे गा गा रे गा गा सा सा रे रे सा रे 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 सा सा पा सा रे गा गा रे सा रे गा गा रे गा सा रे रे सा रे रे सा पा सा रे गा गा रे सा रे गा सा राजप्रतान पोलीची सूरतम चल चलने लगे मोनुजुम दुनिया बिहा ओयाहा حد شنو هذا ओशाहा ओयाहा ओयाहा Индия, видел, да, индийский, индус. Ты зачем танцевал с ним? Индус не знаю, Шахрухан. Я понял, что он индус. А зачем вы танцевали? Просто он адрес спрашивал. Адрес? Адрес спрашивал, там я, Горсатканский. Они только разговаривают за песни. А, через песни? Песни, да. Молодец, Канат. Excuse me. You speak English? Я вас не понимаю. Какой speak сегодня English? день, а? You speak English? Я вас не понимаю, молодой человек. Переводчика. Командир, не бойся. Я у него язык знаю. Он американец. Джим Керри, земляк. You speak English? I am English. I am English, да? Oh, yeah. Good morning. Yes, good morning. What?
Hotse Chanska rocking and 1, 2, no, 5, 2, walking in, rocking the still traveling, fuck you, man. And oh yeah, sir. Like that thing. Thank you. Good morning. Thank you very much. Good morning. Hi. WX, what? Children people. Извини, командир. Он американец. Ты с ним тоже разговаривал? Да, адрес спрашивал, я вот посмотрел, Подожди, Канат. Ты с узбеком разговаривал? Да. С китайцем разговаривал? Да. С индусом разговаривал? Да. С англичанином разговаривал? Да, что? Со мной разговариваешь? Да, русский, да. Ты кто вообще? Я кыргыз. Кыргыз все язык говорить можно. Вот это люди орет, они тоже кыргыз. У тебя сколько дипломов есть? Ой, что? У тебя сколько дипломов есть? Я 4 университета читал. Что делал? Красный диплом у меня. 4. И 1 красный, черный, белый. Диплом. У тебя 4 диплома? Да, красный. Канат. Да. У тебя 4 диплома? Да? Ты здесь так работаешь? Ничего. Просто для вам я помогаю. Здесь Москва, один русский, вообще дворник нет. Поэтому мы вас помогаем. Когда-нибудь вы, Кыргызстане, здесь дворник работаете. Смотри. Бог есть, Бог. Канат. Не. Если у меня было бы 4 диплома, да? Я бы поехал бы в Киргизию, в Ложь. Там бы устроился бы на хорошую работу, получал бы зарплаты, депутатом бы стал. Зачем ты так не делаешь, Канат? Я же говорил, вам помогаю. Не мучай себя, мне обидно, жалко тебя. Ну, ты рус, да? Извини. Нет, у меня 1 диплом. 1 диплом? Да, я на самом деле татарин. Татарин? Да. Я тоже татарин язык знаю. Не говори, пожалуйста, хватит. Я знаю. Хватит, татарский мне не надо. Знаю. Вот так уже не надо. Знаю. Нет, не надо. Sen tatarcha gapirmasang narkı dünyada Allah Taala seni pırnamayt etpey koyat. Ты молодец просто. Ja, просто көп жылдан бері іштей берсең, бардығы келіп адресті сенден сұрай береді екен, үйреніп алдым, жөн кетпей, алар ақша беріп кетеді, айтқаның үшін рахмат деп. Бірақ бәрі еңсейбізді. Қырғызстанда өзімін, үйімін, için огородымы шыпырған емесмен, орыстардың көшесін шыпырып жүрем. Бәрі обидно болады кезін. İçkende қозғайды да яманчы. İnternetті көресің, кечінде келесің, іштен чарчап, интернетті көрсең, өткенде бір депутат, мен маршруткадан жүргенден уялам деп тұреді оған. Депутаттар уялса, жөө басқандан, мен уялбайм, жер шыпырып ақша тапқандан. Кеше эле сен де ел içinde жүргөнсүң, же мандатчан түштүң биле асмандан. Uyalgıla kılmış işin japkanдар, kılım жатқан мөңгүлөрдү саткандар, кылын кыйын кылып бийлик берген силерге көчөдө эле жөө жалаңдап баскандар. Мыйзам деген мыйыгынан кулушуп, миллиардтарды алар алган менчиктеп, миллион бала тентип кетти мага окшоп, ата-энелер мелтирешет жер тиктеп. Сагынганда мен силерди алыстан ыйлап алам көз жашымды арчыбай, туңгуч балам чоңойгондур бой жетип, же калдыбы эми мени таныбай.
туғандарды ақыретке жөнөгөн, кечиргиле сала албасам топырақ, жогорку окуу жайын күткөн балаңар жол боюнда жол шыпырып олтурат. Сапар Сақыбаев, Қаншайым Тоқоевалар. Қымбатты туғандар, мұны үшінтіп, бүгінгі Қанат баламдың 30 жылдық юбилейін арналған концерттің соңына шығып атабыз. Концертке разы болдыңыздар бе? Анда Қанатқа шығармашылық игілік қалап, шығармашылық ұзын жол қалап, өмірлі болышын, бақытылы болышын дағы бір жолы сіздердің атыңыздардан сұранып кетейін. Бар болғанат. Шығармашылық, ақ жол, игіліктерді жарата бер. Қош келіпсіздер. Бардыңыздарға чоң рахмат айтып, бүгінгі Қанат Шанаевтың концертінің соңына шығамыз. Барыңарға рахмат. Ертең үш залда сіздерді дағы бір жолы күтеміз. Концерт жаққан болса, елге айтып арғыла. Жақпаған болса, оң шықпай қойғыла, алар да кел 3 сағат қиналып кетсін. Саламатты қалыңыздар. Дағы бір жолы.